Long live, CIA, hi, CIA, true, CIA nó đi ra bắt mắc khải nơi, CIA nó bắt mắc khải này, ai cái trò bắt cho lịch hả, ai cái trò bắt cho lịch hả, CIA, hi, CIA, hi, CIA, true, CIA nó đi ra bắt mắc khải nơi, CIA nó đi ra bắt mắc khải này, CIA nó bắt mắc khải này, ai cái trò bắt cho lịch hả, ai cái trò bắt cho lịch hả, trò bắt cho lịch hả, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Kuliano, betul na pungkahang. Good morning. Takut dia buku kita hasti ni tay notice tu ngay. Takut dia buku no. Coba ni siapa Jafari. Mok sangat saya ni. Susun saya mana ini 11 December 2024. Ini ni sahaja no, anai 2019 no 11 December no. Raja Sabha no je saya coba Citizenship Amendment Bill tamu dah no Citizenship Amendment Act kah kayak ni. Susun saya mana Tripura House wo hai jaba all over notice so tam go kana bodi thaka CA hai jaba CA ni protest hoti jai ningo borong ni free kosoka ningo borong ni langma soka sung a hawo thik lai mani aje hawo de mukumu de royes ni thik lai mani among sung popna ya sung abu mu tuma khainai aje sung CAB CA abu de choli tong CA abo takono choli tongko Raja Sabha pass kajiman hote abono Government of India 11 December 2019 je pass khamani ore Government of India a bill no tabut aek no tabuti saitongko tangindi sung saimano dorkar aek sin bagi busuke dragonon law aike kirimasinsa hatari borno danani bagai aek sung abono TSF haike ba nesho bai hingjak tinini o black de salo sung Aji Dragonian law hai ke ba ek no sung jibono nahi maya sung koshi maya sung TSF condemn khayo totally sung against CAA sung o je ek no sung kuno dino sung nahari maglak sung kuni accept khai maglak future jodi government of India hai ke ba government of Tripura obno tui kono kaisa step maya hai ke ba kun kaisa solution ya ke sung TSF raja ji tongo theirna ke theirnai phanai sung tobo CAA no sung batil khainai Tinin salah bo thayo palai jagi to. Tinin thayo neso bai ringjak black day all over notice region no palai jagi tongo te observe khaji tongo o de tinini black day sal tai sini Tripura hawo ngake si Tripura hawo Mandai Kabordi ini Longtrai ini Roshabari omai kereng thayo tai south monu omai jaga rogo palai jagi tongo observe khaji tongo kotor ke black day palai jama hai to kotor ke palai jamani sini south monu tai sini yang agot lawo bohanya korosong palai janai sengo pai sengagot lawo janai ini ke pemulung ma ini asuk no kan palai ini sengo asuk no pemulung ngom pai nai amun yagulo seng aguli thangnai ini government hai CAA hai nation long live nation long live TSF long live we need justice we want justice we want justice CAA hai CAA hai TSF long live TSF long live CAA no batil makhai nơi CAA no batil makhai nơi CAA no notice decision batil makhai nơi hai ke coba colik kha coba kotor colik kha coba kotor colik kha coba kotor colik kha TSF long live Borong Dafar long live Tripura long live North Eastern long live North East long live Nation long live TSF long live
Siano batil makai nei. Siano notisino batil makai nei. Hai ke coba colikha. Hai ke coba colikha. Yesef. Yesef. Neso. Neso. Belai hambai media takusai buku sono. Sung jotono saimano tini 11 tarik Desember 2024. Tini chung Black Day palai mani hingke hangai 2019 ni tini hai salo 11 December 2019 no Rajya Sabha wo kaisa bill pass nungkha abo ka CAB Citizenship Amendment Bill abo pass nungai tabo CAA nungkha Citizenship Amendment Act sung saimano o bill chin bagai busuk girima cinta tangai hingke o bill pass nungkha hingke no Hatar hasteni nin Bangladesh Pakistan Afghanistan tai kebangma Hatar hasteni Hindu rono cini Bharat hawo danai tai Tripura sung saiman tongo o CAA bill pass nung thung nya thung tabuk bo hayo Delhi no cini Hindu Bangali rok Tripura hawo habi tongo hai pano sung o bill no cini Tripura hani sung batil khailenai Tripura government of India no sung abna appeal khayo o bill no Tripura wo chaluta khaitu judi na chalu khai hangke sung TSF siling ka tonglak sung bosangwa ogai sung andolon khainai naka sung thoi ka theipan mar lainai